okşop bürün, üşüp bırram tamam жазсаң күнүгө жетейин. Менин тууганым, сенин тууганың, урушасың, кыйкырасың, эмне кылганың? Эптеп чыдап кой, мен да кыйналдым. Кой алтыным туугандарга уят кылбагын. Түшүнчү жаным, канча бут келсе, шончо бут керек деген сөз бар элибизде, сабыр кылсаңчы. Мейли чыдайын, канча бут керек, бут эле кирет, уктамабар жок. Var, hiç ülkede tar, abituriyent student bir bekirçiksi var. Tuğanlarından men tacak büttüm, but koyurga жерде kalbay özümü yuntar. Senike çok mu, doldurar gerek, özündükün baykabaysın adı kimseze. Badaçıların kança gelişe, jenin var mı, taykın var mı, dolup gedişe. Düşünçü canım, kança but girse, şonça but girer. Derin söz var elimizde, sabır kılsançı. Meyli çıdayın, kança but girdi, mutele gire, ottan kavar çok. Mına bizim kutlar, mına bizim kutlar. Gaz verme. Bol böyle. Çağrımıza. Ay vallahi. Hiç kapan iyi. Koluma karma koyarsın da takayım. Bela bak. Ne kutluyorsun? Ben sana aytqam. Bak aytamaçıgen mınday emes. Bir jollu kuup aldık onu. Şükürle menen bir jollu. Obrazdan çıkma. Emi, hurmatlı meymanlar, bizim tuğanlarımız, menin kayın jurtum, aylanayın aksılıkları, menin sarı çeleklerim. Azırkılar özünçe büyü alıp kıyım boluyor bile, biz de üy aldık mına. Menin oң kanatımda, menin ayaşlarım, 82'ler, men sizlerdi süyen, Bay emes, atası değil. Atası? Atası değil, açağı atası. Bugünden başta toy verirde bayım olur. Üy aldım bayım. Bayım da koyuşuyor. Men azırkı obraz menen çıkan özündagi bir sebebi, bu Ayjamal jengemdi çagıldırsa, men üstündögü kiyim uşul Kerim akebиздин uşul Bişkek эки ресторанына эң биринчи кирип келгендеги формасы болсо керек деп ойлойм. Эң биринчи. Алмалда кирип келгенде муну здание корпус эле бар эле. Ушул форма менен ушул акыбалга келди. Кол чапаңыздар Керим акебизден. Bunu formamı bakta gelesen bolbaydı. Atası deç, atası. Atası. Ya bir ne istedim? Atası. Ünsü görür. Moldanın birinci onu bilgönmüş o adamı. Azınlığa kıla zenkiге bölösü takı bir 5-6 belek vereyim ara çıkırdeli biz özümüzün kuhnyada 5 parmak pişiriş gerek hali. Yeme Amjol, sen gelgen meymanlarga bir kol çaptır. Anan men gelgen meymanlar bir ırdatayım. Хорошо.
Başlandı. Hazır. Men sana priz taştıran. Sen taştın. Хорошо. Ketті. İmam. Елестеткілі Айжамал жеңгем сіздерге подарка беріп отады. Елестет. Нормальный принимать еткілі. Бүгінгі Керім ағабыз менен Айжамал жеңгеге жайылған досторхонына келген сыйлы қонақтар. Тойлар құтты болсын. Қайсыл стол көңілді отырса ең башқы белек пылесос айтып қояйын. Келістік пе? Бастадығанда жер! Stop. Şimdi sen gökülörüç siz gökülörüç gözünüz görmeye kalıp gelin. Hiç men uşul kolumdagı bilek men uşul ayaşıma bereyin de otam tak что Taksa 4 köçeyin etти bışırdı, çuçuktu bışırdı. Büt nerseni jardan berген uşul ayaşım bolot menин. Olça koyuңуздар. Stop. Muncha ömrüңдө көкүрө көрөлекти muncha карайсың. Жаман карайсың. Но аяшыма ушул фенди берейинчи прическасын ылайык экен.
Так что мен образдан дагы деле чыга элекмин. Керим агабыздын ордуна алдыңыздарга өзгөчө бир кол чайып коюңуздар. Санкт-Петербург шаарынын өзгөчө бир орду бар, аккордеон коштоосунда. Бакыт Эрмеков алдыңыздарга кол чабуулар алсын. Мен сиздер менен коштошуп, кийинкисине нормальный форма менен. Сценарийде бар эле, ушулардын бири 80% бар эле да. Анан оман шыпыргы менен чапкылап кууган жери жок эле да. Качпайын десең атышат го, чап алды. Аны кийин эсептешебиз. Ырдайсың, ырдагандарга приз табат,
Бар болыңыздар. Эми Керим аке өзү ырчы. Келген коноктордун баары ырчы. Оң бетиң өпсөң, сол бетиң алат, сол бетиң өпсөң, оң бетиң алат. Бирөөгө берип тарынтып албайын. Буну кайра ордуна апарып коюп коеюн. Азыр конкурс башталат, ошондо аласыздар. Алга тура Зину сиз. Çok rahmat Kerim Bey Aycamaz'ın rahatsızlık üzeriniz. Girip berіңіздер, ha? Hormatly tuğanlar, barыңızдар. Aldıдағы тамақтар bir gana